mami gifty empress gifty ene bulldog mo a mo sa program no ema enam so ma yi bulldog e be kan sem bi chese Yesu Kristo o ye wiase nyina agye nkwa no se bi tafra che me pese me ka asem na Yesu ye no wo se bi tafra che Yakopon Yesu Kristo krambo no ase onim nyansa eno na mo so ma Ghana fo bebe ma no tumu na ye nyankasa ye papa me na no nation prophet opambo babonti ka se oma ne na otwe pepepe onfa me pacho eni tanyi wo mo yesu mi na me pacho so ma me pacho de a ene no ndo hu yi pa ena Sunday ish na radio ni poso na bra prophet 1 TV so na nya asam keto akura ene wo no be na prophet 1 so for chief we apa apostle Anigyie Fie na no hobi anya asam keto a enti na eno kwanko da chi no story we many more ena ye de ebesom ena so be hwe Lumba ye kase Lumba ye be hwe ne bayu kakra be hwe Lumba baby o sha na brabo si free ye Lumba oko school bro hefa na brabo mo be hwe kakra enso ewo ho ma nko ba do jafo akwa bana ewia ye ntisi media so enya kama wana ja Kora bumbo kwa dia boko na nyaboko sa ya we nyaboko sa na Lumba yi na kra na wuti na no me fra hu Lumba yi na de na ye yi no abushafo nyansi ya yi wa sa se Lumba yi wanga mi pe ni ndada bi ente traja o be change be change mu a say o be change mu a ye be change mu a se be na uchi all be okay akaba ayi group minia ebi su ayi mi pase ebi tiye kra mi anu me aji all be okay nyama ni bi na sa ko ya joda ide bisu njiri nse o so ho ye adom ina abebo na aka yi na which abo man kan ana oja oni nya visa which abo odu bi so tutu pa obi ko bi so ye de ya abu yase obi ko bi so ko obi ko no obi ko bi so de ba sanati ya ko position samo ye sa na ene you be go be no we last year no correct na before then no obi busa se Lumba cramp no se na ositie Lumba edia obapa anu ma me de friend man no ro balance no na friend no Charles Kodo Fosu a ye wo no 29th September 1964 ewo crave say esuta a eno ewo asante mantem ase ye na no kwese de yana Lumba efin ya 26 July 2025 ne pa wonya ne ya wonya 60 years ewo eye atias faza so indeed Lumba o ye Ghanaian na oba ye no aside eye Charles Kodo Fosu na wa me papa no wa me de mam no eduma be yinti onyanuma ne friends ne fen die ebi so fen Lumba na oko school HS ewo eye Joben senior high well ye ho wasa by eye Anigyie Fie senior high school na wo bi se daddylumba eduma bay e ma no ye daddylumba eye dwumtuni Highlife eye musician na some people akra no say producer or a singer or a songwriter or say entrepreneur na yes you do Lumba ye pa 1986 NBC a year 2025 na Lumba a job of the baby I say never said Johnson Kodo Fosu ana omame and so comfort Jenfi
na yɛbɔ no ne sɛ amisa na lumba ɛnwom bebree naa ɛna lumba ɛde baa ɛyɛ asase so a na ɛnya asɛm ketewa koraa na ɔkɔ so ɛde gye award bebree na ɛnya asɛm ketewa ɛnum a ɔbɔ yɛ bi te sɛ ɛnidasoɔ wɔ hɔ na obiara ohia asɛm mmepa bɛba ɛgyabi wɔ ɛgyabi te ase ɛne makram ɛne mu bebree ne mu deɛ ɛka sɛ yɛka adeɛ ɛbɛkyɛ asase adeɛ akyɛ asase bi mu albums mako 34 aduasa ɛnan ɛna lumba ɛsɛ album bi aso pampa wohwɛ ne wɔ so pampa a ɛnyɛ asɛmwa ɛnwuma ne da nakoma so paa ɛyɛ amesa ɔna di nnwuma yɛ a ɛda aseɛ na mebui na amesa yi ɔbɔ ne wei wɔ berɛ a ɔmaame ɛfiri mu na yɛnhyɛ no sɛ lumba ɔbapa ɛfiri mu ntɛm paa berɛ a na ɔsua ketekete koraa no ɛna ɔbapa ɛfiri mu na 2001 ɛna ɔmaame a yɛfrɛ sɛ amesa ɛnso so ɛfiri mu a ɛti lumba so yie paa because na ɔbapa de ka afiri mu a wanhyɛ dɛ mu ɔbapa yie wɔhɔdiɛ bɛte saa ta mu so a ɛna 2001 ɔmaame nso ɛfiri mu ɛnam saa yɛ ɔso nti no ɛma ne sua nnwom ɛde ɛma ɛyɛ ɔmaame a na yɛfrɛ sɛ amesa ɛnwom a ɛda ase yi a na n'ebui na lumba abrabɔ nyinaa no nokura nie ewiase nkwenye sɛ yɛwɔ otu sie so a yɛsɛ etu na gitaafo na yɛde ɛda toɔ ɛna ewiase so obi nya buafo abrabɔ a ɛyɛ ana ɔkɔ lumba ɛhyɛ sukuu ase anaasɛ ɔkɔ senior high school ɛyɛ 1983 ɛna ɔkɔ hyia ababaawa bi a yɛfrɛ sɛ Teresa na manika kreade lumba na ɔmaame ɛkyerɛkyerɛ mu ɔpapa nso na ɔso kyerɛkyerɛ mu saa enti ma yɛ atiefoɔ ɛnhyɛ no so saa sɛ lumba na wɔyɛ ɔpapa ɛkyerɛkyerɛ ni teacher ni ɔmaame nso ɛkyerɛkyerɛ ni na owie school 1985 na 1985 mu no anaasɛ school bɛ no okohyia ababaawa bi a ne yɛfrɛ no sɛ Teresa na saa Teresa yi deɛ nti a mɛka sɛ wiase kɛ bɛyɛ a mɛbatɔ mɔmmra YouTube sisiɛ mɔmmra YouTube sisiɛ mɔmmra KatakyieFM TV eben awurade nhyɛ paa mɔmmra YouTube sisiɛ mɔmmra ɛyɛ maame a anaasɛ lumba girlfriend a ne yɛfrɛ no sɛ Teresa a wɔde ne bɔɔl no Teresa bɛbɛ sɛ mbadɔ mma Teresa no BJX6 mɔmmra YouTube sisiɛ KatakyieFM TV mɔmmra YouTube mɔmmra na mɔhwɛ Teresa kora yɛka no ho asɛm na according to ɛyɛ lumba anaa Charles Kodufo so wɔse Teresa nipa bi a ɔboa no wɔ n'abrabɔ yi paa sɛ ɔmaame ne wapa ne ba asase so nipa a waboa ne paa ɛyɛ Teresa yɛ a yɛka n'asɛm yi na deɛ tie wie
DJ X6 me da se pa sa anwum we na osuan de ma ababa wa e fen se Teresa no na owo school mu no na owo 16 years wonya mfinhyia na makomaku edunsia no okọ dwaben senior higher wana na yakọ leader ana school mu onwom no ona na eda omunyina ano na atichafo saa abra no mu kira de ene aye omomo school mu nyina be dia dan se Lumba nipa bi a se bi otafra che na niti eboye pa yakasa ngoma nim pa chance kodwofo su na wabin pa enti bra wo hia ababa wa friend se Teresa no kreni na emwade na ofa na kwa ababa wa ne ya ababa obi a na sika ewufie na omunsem ye enti ba provisions a awurade na Lumba emfa nya hweye according to Lumba no was say Teresa no provisions or be ma no otimi dia ma bi so chese na fufuo so nyina ma akoma no kra otimi kwa wiye kra still na provisions ni da so e won chok bi mu another chok boss mu enti Lumba chese ababa ife se Teresa no oboa ne yie pa na omu wi school krampo no anso ho Lumba na adwen se obetu kwan akọ Germany na Germany no na kona okọ no kure ni na tro ni ho enam ababa ife se Teresa na aso o aha momra YouTube sisi momehwe Lumba bra na o Germany wone ababa ife se Teresa no young the tell Lumba is young no ye very very young momra YouTube sisi KatakyieFM TV momra mu follow ye YouTube wono mbon se nse ba ye kanyina no ebia da woroma ye ka na ode ho nyina mfoni na egu so nti momra YouTube sisi why momra YouTube enti abra Lumba ye na adwen se obekọ Germany na hwe ni wono Teresa yikro ya na ye nse no se na enya ne yire no na aye emprantwe ena na omuwumu obehwe Teresa no masa oyoba oyoba mo bracho mo YouTube na mo di ho dance pa aja na abra Lumba ko pie mu ewo Germany no ena okohia ono ankasa ne nyanko a ye fense Ernest Nana Echampon na yenim no wo music industry mu say fense Nana Echampon na omu first song omu de ba ye Teresa kro ya ne sa abo aye ebiasun boafo no na enwuma omu de eba ye ye yaka kwantum daddylumba me yaka kwantu omu o one Nana Echampon na ede enwum no eba ye na sa anwum wei enwuma na ebe hiti pa ewo Ghana ene Germany ananya asem keto akra because abra no na yewo Germany fo Ghana fo a no mo Germany a no my stranded ebinim person bom kronkron no mo yes kan fama what I say ni nyina yes kasem ya ho enti Lumba asem ye kase ye ka adaje ebebo ye na yenhwe enwuma after say o chance se oba no onya ye yaka kontum no enwum bia obobobobo ye ebi ti se aben wa ha obi atomesebo sikasem ebi si ye duro ene enwum bebrebe na Lumba anase Charles Kodwofosu enso so ede eba ye na efiti wona de na chese hit no fa ba bia na Lumba ebeji din no anso wo na adwo so be boa foforo enti enipa bi ti se Ofolian Ponsa onokra be di ho adanse se enam Lumba so ena ono otimi pagya ye ma ewiase nyina ehu no ene chese anwuntufo bebrebe na so ebe kan se no kurenie se omanhia daddylumba ewo omabra boma
enka ebia o manu sam pempenso ya eduru wi enti esanse Teresa no support wo de ma no e ma Lumba so benya saa tema no enti wo mehwe na ne champon ene daddylumba bra na omo Germany no mo de momra mehwe e wo YouTube no so KatakyieFM TV momra KatakyieFM TV mesi mun follow ye e wo YouTube no so mun follow ye e wo YouTube no so YouTube no momra mobenya videos mobenya pictures nyina momra KatakyieFM TV KatakyieFM TV pato duru wa adoma no boso so no boso na abrene bi be bia no also obenya notification say atrase na was wetimi follow ye na 1999 na Lumba ebeje best album ana osabeje artist of the year na ana osabenya most popular song of the year enti sa 1999 de awards o swan ye de na enya asam keto akora ewo Ghana Music Award enti before enono krampo no 2002 daddylumba esa toa so eji hit song ba ye ba nwuma na chese hit Ghana pa daddylumba kro ya ena esa ji ya na ensa anya asam keto akora awards no oji ya na ensa anya asam keto answa wasa beje award bebrebe ebi ti say gospel album obeji bi na yensha no say daddylumba hye nwoto ase no wan sha ase free Highlife mu dabi o sha ase gospel enteni pa bebrebe nim say Lumba obeye gospel artist nanso bra wo hia na champion no na sha ase dane ya Highlife no beye more endi yensha no so sa ewo eho na Lumba hon sem de sem dika kan ye no ka se ye ka ade be chie Lumba abrabom no osa Pa Thomas ne chese ye kan ye jade enya asem keto akora na ewiase empanyese de okomagia no wo men nipa be ye bi wa me prenyi che wono anu nwumu a oboye enne yada sori ya yate se Charles Kudwofosu enso so atwara nanom ewo ensia dui na mame nkwa bedwafo obiem na me nsa mu akwa babiem na stories ahodo a etwagu no yakọ akotiri na Roman father the battle kai Lumba ne manager Roman father William father yeah Roman father Bible say am kan say be mo say Ghana for entry of was enche bia yes Roman father and da YouTube no so no ono ko ya ana okwo Ghana Freedom Party. I am a watching my phone. Come on. Okay. Ghana Freedom Party. And we don't go near no. Yet overseer. There be no running mate. I remember for the name running mate. Running for the crazy. And what happens is that is able to do. Or just say, no, really, and bia what the book a fat daddylumba about to Book of Condolence. Yes. Okay. Or the bar but towards you see I'm a Ghana for or best more call. Okay. Now, my cousins and be and some members of my fat Lumba who be an okay. Who should draw ubeti me abba na also Abba Abesin sign, maybe be also I come. Okay. Now, could you cancel when? Yenya Bema could you cancel when so they say about to ja. Now, other Benny, and some could you cancel can say, Yango Poya Duma, Enchibia
2024 2028 sorry 2028 ono afija kwa abre oba be gina se content kro akom la hye fie 2024 na ko oba na osesa MP na owe ne kasa no jaye because afija kwa abre eda na koma so enti nyankopɔ ya adoma yenhwe ni mi se wa be pre eye MP ewo eye afija kwa abre na de hye so haw no wahwe na watimi asowa ma wo mu na bia nso kama ene yegusa kodwun gala se na okono okogina mu in the ticket of MPP and as NDC o se there bi okono kontonkro okogina o se independent okay and o se ono kala bia o nyina kala se MPP o se NDC there bi okokontonkro independent okogina independent na okwa yi na mebo nwum bi wa ha sei na onse tama na Lumba tiase no na one ampon beef ya na ewo se akobo nwum na nwum na akobo ye krampo no Lumba ntwana nka watwene di na nwum no eye hit pa ma omunya sika na nyasam ketwa ama ensem no eye bibribi enjina Lumba ene ampon do muntemu ngo de enchiremu a ampon de ba che se na muntemu ye de engo ema Lumba ampon bo nwum bi ana o prezi eye sofa kosie wia na nwum ye ayi metinyamia sister bia bi na no dwa ayi memende ya Lumba frumi nanse ko TikTok no so a anwum bi security wo TikTok no so a eye ampon na nkasa ana wo son sa anwum na ebi eche se ampon pa adan de asie no nte ya na de asie yi nipa won nya fi anya yi grandpa kare pro wo de Ghana de wo be se ye kan asema me ka professor Mels free mu Ghana fo bebe na eye obi aya de wo MPP do wan this you so no na we de entwa yi ne nti anwum na ampon nwum na wo de aba no yenti okay atifo ye bomode se ye bebo eye ampon nwuma ode aba no na yentie Ariswama ode yense ntie Oyata na sudi sasa otemi wo Ajaba bia ka senya miechi ameka Ajamba vide bile wiyo Na binti Beba kwa poso Beba we ya sebe tuju Nopese uwo befano Otoya rema wa back to sender Nyamitia watamfu wakanuma wasumubie Okay, other penny. Sir, what's your name? Okay. Now, last 2 weeks more na anamebwa. Na otwe me say twam was na otwe me no zoo. And a UTV. Koye program bi. On program mo ye I friends say United Showbiz Affairs pana
ye maame anase ye sister panyini na ama ona na ehusu sese de oni ho empress gifty ena ono ohusu sa program no na abra omuye program no na sofkum chacha ewo so bi bulldog enso ewo so bi na enkomoni die mu no ena ekwa akoye se kum chacha ekasa na oyese nyankopon na odi nkomo na ema ne koduru bra Yesu Kristo kopie mu ewo asore dem a okotwe aba ekwo de kotre gan sem ni nyina ede eba ya ensem ekoso de na nya asem ketwa eno na nso ma bulldog ka se sa bre no de Yesu Kristo ye no na sebi eye mintimi nka wo de yentie ensem no na nation prophet opambo and so ebe de beto abonten brana owo eye the TV so no yese omom na otwe omna me pa chaw because one day Yesu Kristo de okasafa no ho a na chese okasa one kasa yi efa Kristo ho de a ono be fight ma o fight ma Kristo sanse Kristo no na busu bi ani ase ya obe ye inti one day ono okape na se ono na opese wo ye dey okasa tia nti one obe so agina na yenhwe program no se na isitie a kofa nsem wo nyina e de ba ye yentie antia wodi mpasi asem yo mo friend bulldog and animal secraman prophet wodi eni natam me pa shoma te wada eni natam nani mo ofe eni natam alfama yeni kantie we nansa ansa na yaba eye prophet one de ne so yeni kantie eye brana omuye program no eno ansa me asol me bo bi deliverance sa me ye ma ofri na ba yo ma so do wa bo ma me asol dem deliverance no ana mo so mi ko be ti na nu se we physical bi mo se asa mo so me shum bi mo come on yes bi mo bi o mo a wanyam paibo when you physical was set up by so the shuma and disgrace it's my we free the buy baby o free buy ya so throw buy no fast so throw ko obi abeti says obi bow out to me back yes na no cry Jesus na odi it no obi bow so ma dan we so number bi and I progress so back to one progress one Jesus maybe some so I said progress before Jesus so Jesus came to correct all the New Testament I know better say can you see how go do as one there John chapter 2 14 eba go do as one there come fa dem bon crofo e hono na oyo fu we fu say that then so say na kuma ba Jesus yes please why I said Jesus was a fool at that point ensem no nyina ni o ensem no ni nyina eni na prophet one eti asem no kaish wontimi nyusu sa word no sebi emfa ma sebi utafa cha papa na enkampese wa yusu ama eye agenkwa Kristo enti wo ma no eye obom kokose asem na oka no omom sa mra back emetwen san neso man twan san neso mu koso e kan sem ne dia onso wo reply a wo de bema wo mu na bra o ka che mu se omom na hotwe omom na me pa cha no se ne sikoye antia wodi mpasi asem yo mo friend bulldog and animal secraman prophet wodi eni natam me pa shoma te wada eni natam nani mo ofe eni natam wada uruma na odi kansan ma mintie matwol man eni natam yes sir prophet on se mi ni obi atam me pa shoda bi awrade ma me woni wo ho mate prophet so di eni natam matudifo aha yes sir na feina onyam yanko wodi fo pa chaw emre bi atwa mu no wona na manage abrante friend say Tawali SM yeah yes sir prophet na onyame nim no ma shatter twin mu free asakwa no na prophet enne abrante friend Shatawale woyo program kase na ni pa church ya meba wane mrantie owi a wo se obi a won kwa so de bia nkwa so de oh obi a wonim nyame bia won fa awrade shatter God bless you
Katakyie 90.9 FM. Anigyie Fie. God bless you. Baby, Katakyie 90.9 FM. Anigyie Fie. Yes, sorry, that is it. Jesus. Yet I say we are sorry that we are what a kind. What a kind. God bless you. Chat only God bless you. Yamishano. To assume Miss Romania. Oh. Open to me free movie. When you go on some musuo, no me. Betty Safon in a busia. And Chirimajira, Bacono, me more than Fasasiso. Come, Mr. War. A best say one. Okay. Where you are? Them? Angie, and Yasam get to Enra. Na, and Yasam get to Accra. A year, Prophet 1 TV show. So, hey, Ghana. Ebin say, Bulldog. Oma nyama na nka ne points na nkopeso oye no be wode no mantima o mama na kwama na yede anka ne nsema anwie e bi chose de bi nsem be points be pa na ba say yi so fast what me bi wa no maka say Jesus Christ ye food ye e de be pa na to be kama ene we nyina dai abebe pa wo ye free ho so I go ja for na ensem me me bia obi abefa ndie afiri ebia ebehwe amanfo message ene omunsem a omoka enso ede na ampon ensem a okaka yi ene nyuma obo yi na ebi so no kra message a aba enya asem keto akra ebe reading na enso ewo ahase yi also fani A1 me da se breach yabo na mechia minima badwafo titru waneja high Katakyie 90.9 and then who se mekasa na ba form a enya me a efri memenda na eba ni nyina no sebi nipa ne ba no ondai kwabna waka nsem bebre Bulldog de ne yebeba so na yese de ne nam ho apaso eno na ye wie chese yewura Charles Kwadwofosu a wonya ne ba bi ko eho asem na ene ye kan samri na wode ne ho nsem bebre atudwa ohu kwabna na ubaje di se Lumba no oka school kwa ho some mekan e wo dwaben ho no na 1986 ansana obe joining Lumba Brothers no na wadi kan e release nyoma ma South Africa for na saa nyom no so obe kaya na Lumba ho no wadi nya saa ni din Lumba no ansana obekọ Germany ho akohia ninua panyi na na champon NS owo ahene champon a onene kabom a chese omumienu no kabom na Lumba obonyom ahodo ne nyom ne de kwamna obenya gospel wo eba social issues a obenya bi eba politics a okaya na na kufu na oye wina na onza Ghana ha no se oye artist bi ana se oye musician bi na o free nyum ko di party bi achi a problem a obe fam no anye problem bi a se party no ama power dia adwie ni e kan o sha ba no ene de program na ta nyum kwamo de no ano ba Lumba nko ani nipa a okoye nyum e ma political party a still na ne opponent no na omu sa penasem because me kaibra o mampani dada JJ Rollins ene kofo na ye Ghana fo ehun se bia omuntemu enwo sa ye nya
musician bi say Lumba ne nipa enwum tu no otimi kan mu bo ma no nya edi asa anya asem keto akora na kwabna senia yewura Charles Kwadwofo su dodo na ata friend Lumba ne nwumadi a obedi no wo nwum tuo mu o man we mu no ye kase ye tena ha ka kwabna ye ntimi nka na wo kan awards bi a ojeje ne 1999 se mekaya sa awards no enwuma no album ano de aba ne aben wa ha no na memoir na fiti be 30 to 40 ne de omo kai aben wa ha e ma ka akora ba me de ne din ye de eto so na ye freka na aben wa ha nti yewura Charles Kwadwofo su adodo na friend Lumba de Kwadwo kwamna meka se ye ka ne ho asem a che se ye nsore ne so na yewura no o kra wo kasem no o kan bibi se enam Lumba so ma kofo ani jeje edi ho asa enti dodo na ebisa se ho apa na Lumba obe ye ni tribute amano ebi se wabo odo honwom wabo aye honwom wabo party asenyom wabo politics honwom wabo chese wabo regi dancehall so oboni din ye den ewom amesan ya na kwabna wo de to wo de wrami o tie ko akira obonso oboni din wom amesan obakwadwo so ya ne nyumbia kameta ne nyumbia enti say akwa no ma me de mekra ma ba for you very good sa nyum no bia me me nso na me ko sa nyum no pa kan nyuma kwadwo kwamna kafra se me fro kwadwo fi se kwadwo kese pa na atofom no kwamna se me tenase na me se ma me mfa enwum emfa adwene a ankwa no ma no kwabna mi free man enye uye no free ho a Lumba wonwum bi o se me mpai boy mpai bo sa nwum no tie me so frema me mpai bo nru wanim kwabna he enti yewura Charles Kwadwofo so a ye friend no daddylumba no kwabna oto na se wo se ne nwum no emfa ho a now minim ni pa oye so na me mpa boy kura free ho a Lumba wonwom ba ko bi a amanfo adwen bebre nyanko so ohia asem akono be kuma ohia fo ma so say mantem kura kwabna yeti wa ho say wa sori no papa na 1 city eni obotom hwenchia a woje no o mantem a wote enti no kwabna wa kekan sem bebre da ye de wo no ne bra o de bewu ye but yewura ye mandem rifadue Charles Kwadwo fosu ye ma dem rifadue due ni amane hunu e ma Kwadwo da jojo ai na kwabna o de asem bi so to driver bulldog of bull house na asem okokan no UTV that very night na I was na me hwe TV ni bi na me tie stories any discussion or more here so na host of the show no ebo modern sanka bulldog ebe retract na asem na okan no nemom no ono so gina so ka say ye Ghana for no ka say Kimpaluta ekọ London wakodi obi atem ne say Kimpaluta waye dey wajimia ene Jesus na mu na oba nipa afam no owura sorry dem ho no oye nipa de enti no so waye dey wajimi enye me na meka bulldog asem a wo kan enti no me nim ba bi a bulldog no ode na asem we efri a eba ene no wo hwe social media ni nyina so a ene sisania enkomosi ko na obi a yes a bulldog entry asem ne nsan no on pa achew ti ye pa ye mfa ne nkokot se na achew pa no o pa so no de ama hwan o pa manyankopon anas what the money pa o se on se o kan asem no
or sere nyankopon na bonifacha wo asem na wo kan no fi say Christopher no wo gidie bi say de wo de wa no ka no ho na de wo kɔ enti no asem na wo ka no dachi bi no wo na be kɔ akotia wo enti aden na yawasiya men o ntwe asem no ensan na unya wo fa ahodie na unya ho titiriti bebre a ye kugya wo asem a wo ka wo de Yesu Kristo ko to momra YouTube wo de Yesu Kristo ko to Kimpaluta momra YouTube KatakyieFM TV momra KatakyieFM TV yeah enti no bulldog de A1 me no me hu say asem a o ka no oni ba Anigyie Fie. any onim asema ogina so because enkoma na Katakyie 90.9 FM na me ho ba bia kumchacha nkoma no wodi de koya be si se Yesu Kristo group ba bia no wo tweaba ana so ye chen se aba na otwe de na wo hunu se binyanse bi ewu because ahos bufu yi so that is because se we yakopon ba man yes enti ono so na tese ebufuo se ni na no ti den tra hono so on so bukofu yi okotwe aba because the nipa ye no so timi ya bisa ana a Christopher che bulldog mu se Yesu Kristo ba nipa fam ebi so nyi ntumu sa o mo se ebi so cham se wutie eyi kwa so kan ya so bi so aso kan se yakopon ba nipa ti bi ma no onye nipa sana asofu yeah enso bia de wa osika o ti asem no enu ti na meme ka se bulldog no onim asem a ogina so eni ba bia ofiri a ebi so kwa so se okay opa mba ba kese sisi Yesu Kristo even Israel kramba na opie no omo mkobo na se ndua de omo ye ne chese krambo na so obende ne so be kase na omo ye sa bi so adwe ne o kan sa so a o kan sa so a omo se omo ye ne sa na sa mre no de no omo nim nipa a oye enu nti na no omo ne no ete sa asetena no na ye de wabawu age ye nkwa wati ase wabawu age Fie bonim bulldog unim o maame enim o papa enim na o bulldog kra o papa kra akọ ne kra achi na o fana ni din ka asema o bulldog wo betima di o papa atem what you say na what you make such a statement condemnable hu hia say ye be so bulldog so o mawe o ka asem bi ono ma I say obia ntimi nka bibia obedi president atem ni nyina obia amfi no so what you say and say hwe asem a wa ka enti kwamna bulldog na asem ne de enya asem bia na lewen okay lewen I don't know the bia na enam de wie onka ampon de bi o ampon de sebe afie chiri ni abofu no enti onko ana fa wi ma enti no kwadwo kansa on say nansen was the terrain of the Ghana politics actors and actresses no more na do hu ye de eji politics ni if you say kwabna be ya pa say minu nyina na etina classroom na me de me ye hu say me twasini na de o koya amayosema efie ni hotel a wo sisi no uwie a wasa be hyemra ama me se me ene aduane we me to a se me disika we ana eto sanet me so a me twasini no me so we edoma me enam so masini no omo sako o no a na je se me ko gina me ko ya amayo sem ni bia ebeboa ama se bi omo a omo so didi fa me so didi ana se na me so ma omo so ensako o no omo so no anya de ese so omunya mi hu ni se yewura lewen ana kodwo kansa onka abone na ye nyina ya wa ha 2028 so o betu do num tuo se okọ so o pese okọ mra hye bedwamu kwa dia yeso ye wa ha ekwan bia be fa so ama on so why campaign bia no
yɛbɛboa no ama wayɛ ne campaign nti kwabena Level Dawa, what we say, yes, or pageant of Medasi, also penny Iran. My main phone call Afari Community Hospital, answer na a year, one a Ebamuno, Medo call Afari Community Hospital, CCA. Na Nina answer the entire Medo corner, the batch of Penfua, one waffle through Miss Lopi, baby I saw call Antinentano, a year Afari Community Hospital, Nissanti. The entire makers ask me and say, also about when you fell through, we're doing dear moon, any unumuno, and also when ya ubia, no crane, when your hospital, which much to ye, send your baya, when you send a bit to me, a quarter to a chain. Baby, or our continent, about one order from Grambono, own ye, so I want tenant car away from you. The patcho P, and when Tina was a oba a year Afari Community Hospital, no. Now the 10 year. Apim from Benano, Yamamu for exercise, Yamamu exercise, money and 4 years exercise, Pijao night to inside you say. And Tiabrania Brebiano, oh mamma, or what dinner. About man's order from the same thing now, because the old yano, and no have been able to answer your full move. And I would you know, and no be no day, oh dear. And said, when I would you know, I want in ma, anytime beyond our Franco, no one yet the oh your full moon. And in Baby was a bit one. Yet near Rosette, yet no MBU, near the oxygen I could sell for Franco. So no. And until I'm being answered, so when you fell through pet, over a year Afari Community Hospital, your aunt and Antarctic, near church is woody, near the class woody. So what I say, your mamma for a year and Chichimu, what I said, maybe answer I come up. And it's all about hospital, Afari Community Hospital. One only sees some beer, baby, and I say, yes. Nemum, a beer not a bodomano, or son, waiting or son, decided here. Me said doctor be about advice say chim and dear that ya see yes na you see so a ya hotoso ya no din komo nyina na beta say ya do baby no e che say abofra no ni umpe we dey na hope me pa cho enyi nsenko an trenta de dia enko ba bia eye Afari Community Hospital na me pa cho pi ya wo eye specialist clinic e wo ho baby e hwe ni pa ene esen ya wo dental clinic enso wo ho so person hu ade ye pa wo de an say obekọ eye Afari Community Hospital anase wo no wo se no ade ekoso ewo wonum bia no wo de an say obeba Afari Community Hospital wo ye specialist clinic na ye de hwe esen ene ani no obi wo ho ade be na wo hunu obi so wo a ewo akire no wo hunu wo de nyamo mra eye Afari Community Hospital hye no se edadwoada ukuada ene memenda ene hwe ani ene sen na antenanta ne de dwoada edikosi fiada me pa cho opa wo oba wo onse wo ware ye emfie mienu mfie miense konie awo de awo onwu bi obra mpa ho da de bia boso me bia wo do hu mo je ani bra Afari Community Hospital ede ye wo de bia ye ma wo de tie nie oba na wo do kunso aka ho ababi he za so oba wo do twu kunu twene so ma wo de bra wa de ase ade esi awo ho kwan no bebrebe fibroid nyatimi si awo ho kwan bema wotimi bo adwuma tintim no nche se bi wotimi wuo ebi a nkwamo no konkonti ba no muti atete enti adwuma ne de obebo no perfect nanso ba awo pa de de a wontimi nwo ebi wo kran pa na eye gonorrhea ne sa ne manima no nyina timi si awo ho kwan brani ntwitu kama afo no yiri ko hia mu a na awo na ebe yi eye Afari Community Hospital nkwa na timi sa ade no me ba cha waso ohwene wo skin aye kruche so wo pemfo no bra na ensansan bi e wo we ni bia be ni na afri wo de ama ho na wo na efe me ba cho minimum throat no o mna de na ye wo ya e de na aba wo de bra na ye nhwo ya de bia titu bia no wo de be ba eye Afari Community Hospital corporate service ni nyina ye premium acacia health insurance ni nyina ye je me ba cho ya de friends de kronkro ya de betima ye suti edwa wo ga ekona aba bra ni nto asemfama wate wo yafunu osa wono chese eduna to yema na ye ya ekona aba brani nto asemfama why me ba cho general 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 OPD service so ho general OPD service so ho to ba we card na wako NS for no ya check vitals bibia kama na okọ doctor ho me ba cho lab ahodo ni nyina so ye scan ahodo ni nyina so yetwa enti bra Afari Community Hospital ye wa Afari ebu akwanka ye kwa tempo so ye ne nkra farms in the hwe ni mu frempanifo na jemi chemu aboro mi de so
0240176502 0240176502 na afari community hospital ajo so na bibia nso aye kama me pa cho ejapatas na me kam for yama wo Ghana for na bia wo bia ejapatas na we say ye main distributor the Twyford unzaria the whole eastern part of West Africa and a task na boafo san say ye ni main distributor at the Twyford timpa cho wa be shop na opeso ubetu ekogum koton no nya mfaso a wo de ane say obeba eye ejapatas na obaje wotas ni na anase ejapadeku na okwaje wotas ni nyina bi na channel say promotion eda so koso promotion ejinemu sa abere aba no promotion ejinemu 30% chese product bi obehunu wo japa ene ejapatas ne ejapadeku bia no 30% eda so to ro kwa but as first pa no na bo ne yesei enne eyesei ahona bonza ampa promotion no ekoso gidigidi pa the bacho piece up 40 by 40 rustic 40 by 40 polish stars 60 by 60 polish 60 by 60 rustic waters 25 by 40 30 by 60 rustic 30 by 30 by 4 30 by 60 polish shower set tap sink mirror basin with cabinet doors keys handles chemicals and little tires no strips and WCF Francia bra never jini ma papa we nyina bi ewo ejapatas ene ejapadeku me pa jo bi yewo eye afari ejapatas wa afari ya ne afari community hospital ne bo ho ebo akwankare kwantempo so ana ejapadeku nso wa afari wa OBMPP office wo be bia military hospital no wo na afari military hospital no woni na ye officer me pa jo bi frɛ manager Joe na onye oso no bibia nso nya kama 0552 953 440 0552 953 440 na ejapatas enso aje oso and wana ja meni be ja ko de fa meni be fa ko don cancer de okay so mo bia odi kan fama wo kromofo ye chenchina aye so ko parliament what you say on say so person obo bi a ye chenchina akọ ko hwemla an say because who say kromo no ni mpehua so ye ne no bebre so what is school ni nyina e block community no 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 bia o ye etinye chenchina say a aye so ko ho and a bulldog de ne de wa nya de na won so oye na se ne be ya ni sam be yedu na etimi aboa afufuru be bi mu no enti ebia anu te bi se nya ebia tunu bia obetimi ya aboa be bi da bi nuka ni yes o block room dada e de chinchina yes o ko ho what you say ani enko bulldog de no anya de so nuka say o kasetia o papa kwa azise de lero kan o papa kwa ni kwa so ye de o kasetia na nyame ono de wa ye ni wa ntwani o le meche wa ntwani ina Lumba so yeah is kwa Lumba de ni ne personal yes ni pa se Lumba from the wa ku si ni from de eseri de wa ku si de se di Lumba no se na sans pankurka na so si si on your friends say you so sam no obasedi no obasedi because of the land ni no oba on to oba no ma nkran ye de ye salai no biscuit tofe ene bi a bread bi no de aba na ya che amaye no bi o kra na chekododum so mu chekododum kubi tofe no o ze ni babo ni bi lewo odi na anya woda bisao mamie wodi na anya woda DJ6 mamezalo saanyom no check udodum atangwan saanyom no ye nkura no se di fo nkura no na obese akọ ono obese di odu nka awe no na ototofe na biscuit e di abre asa make e 98 asem nti odu nka awe no opie na ye so okọ store no akoto no na amanfo opu ebe se ombehwe no onzo ompeni pamza bebi nta dodo onu no ndo sa afro kan de oba na ekọ eno se ene esi dadi na eyi ni wai e biscuit ni etofe no wai
ɛna ɔkyerɛ sɛ odun ka ne nipa na yipu ba no nti otu ne ka ni yɛde ɛbai ɛna ɔka obi sɛ sɛ ne yɛsɛ man tɔ ama ne di ade na mentɔ ma mo ɛna yɛsi check dodom ɛna ɔsi check dodom yɛ di ade ɛna kube tɔfe ɛni bɛ 2 months ra ɛni sɛ ɛni bɛ bɔ ne ma na yɛte saa deɛ ma no ewu ɛni wei na ɔka yɛ na wɔn agya. Baba, enyume ya o. Enyume ya kana se Lumba ba sedia. Oh. Mo so pe ebi e fe no kubitofe. Ana the best name pa wo kan bia be hu no. Chekudodom.
Now is our matumbi that was school. So, good one was watch or TA. Okay. We TA okay, will be a to bar. Pesetia, and carry. On there, sir, check with them. We what a chin war, robbers war. Aye. Now, I line. As well as here, now it may be close to see ya, you can come. Kubitofura, check with them. Now, we shall say it. We talk big. I check who do me heavy. It's in my radio news Sunday. A dear Christmas ya. Or none of them feel you. That I always tell you. Such a good room for free. Free said. Now, Sata so Bruno. A big pair and Sasivo and Camemono. No, be so at your class to share. And to free said, as to free. Yeah, Simon. Yet, Simon, Tasu Bruno. Okay, yeah, more than say Ibina and Yumana Yabo na Bibianso Ayakama, Tasu Bru. Okay, Mamenko, Missina, Menkofe. Na, what is that? Barbara, and the over fast, I'm so free. On to free said, wasn't not a land no, no, name may be ya, Akasakasa Akra. So now what's what Bunny Dim now, man, so I had a Bunny Dim. Aha, until one on I had a what you call born, I'm going to say a bitty and Crabemono, air toshi, air princess, maybe tea a grassy a day, air toshi. And so Benyani said, you said they are no bow, Tembia, okay, no bow, okay. So, no, the second room, sir, Benya and Yumana. Amaye, or DJ X6 very sure the Amaye, or Bona Kama the Amaye. Okay, Mamma, AC, okay. I just said
see a crossing there to share. Yeah, the BS is your man so was to venture the papa demina. That's so true. Some come for full yours a woman fair. See me, Bruni, where we start wine and up. Pray for me in Pombo. Baba, near you, what the empty woman woman to get lost. Ain't no car so you could power and cover no bear. Kumasi Kania, Musia, Kania, Mujo, Tom, say mole by now. Yeah, you, Tasu. Tasu bru. True, Munon se bindi na agasa. So this is the genesis of this song from that Lumba. Sasha no. Sasha no. Oh. What's it? Chimuye. What's it? On in the bush. Oh, said you. Ena ehia na papa nse wa ede wa bam ena Lumba so say on kom enti ba no ne yede akasa na ono ko akra no yede okoko bonyum sasman ka ebe 2000 ho me ka se ebe 2000 ho obeye project bi ko say di answer so no kwe yes say the block scramble otutu flow level nyina ho o say di otutu flow level nyina ho on say o ma na omudi nanim na ayede amoa no yes akra no ka say da chi bi oye ogbo akokra na we mra ko no ba betena bi ko ba na ho no jo na won so yeku area nti o ka say da chi bi a no we mra oba betena ho say de be ya nkran ni kuma say dedeni ayi na is wanya da sumdwe but ni nipa na amoa o ma amoa no nti na ma no ye de o sa be fa na de esa akoye no A1 me baby am here interest by o man no mbo share I will see because mami o papa o na ani Lumba e bo share na me nim de be ba ono say there be Lumba e do ba ni dem na ono so e do ko Lumba so dem enti na be ba sa ne be dia ye hwene ye fa ehie le de entum so nje wono se sasa enti no oh A1 senior waneja kafa opanyi no ma me kan message kakra obre no ya pa ni sa message kakra was is ma me kan na yemfa eye afrefo so na yenye ebre no kwa na eko enche bibia wona tum na ozo so watimi afre na wode abaso mamenhwe okay we ayasemo ampon ho message aba wa asinya zekitu serious mame share message was it what will you get? I thought you are softful and our day a soon emojis behind there attached was it why am I seeing why am I seeing another what am I seeing why am I seeing this what am I seeing this after Lumba death okay and also very good God bless you okay Debbie and so anyway by year was Anigyie on say after akokra poso what next ubisa on say ayunyum no on better say aya akokra poso ntu uzu san say akokra poso nya bo wi a e de be bi say you wu ana ana on so busa sa ensem so ewo ahase mamenko na men read message ni bi enka ho we so was nana continue was it those of you insulting him are you okay? He released this song 3 months ago, so why are you insulting him? And nana continue so as what the inshira bapa now say hey should we trust you
where from this song and why is it immediately after his death? Hey, gospel musician pioneer. Okay, Nana Bapa and so dia or the Abba and so I don't know what say. This song goes for Lumba. Also the other Abba we again and so dia or the Abba no. And I will so wait to when did he release this song? We every a year wafa di home and the Abba Ama Spices. And so I say, please, this song has nothing to do with Lumba, Lumba death. Positive vibes, and Ama Spices, so they are or the Abba, and so I don't know. Anna was also, was it OLA creation? Was it he posted this video on or the date Abba, and so why? You guys on him, mompe mope akaka Ghana. May DL so rest in peace. Also OLE creation also na de one so dear Abba ewo ahase and we just was hey so where from this song we your boy Richie and so the Abba Alhaji was free hawk massa where from this two Alhaji is not the Abba top done and so the or the Abba was it let the great Ampon breathe. The song was released last month. Okay. And obiso dia or the Abba we also was it advisor junior and so dia or the Abba was it so he think the death of DLS is judgment or what and advisor junior and so the other Abba was it the God of Sabbath will protect you always, bro. All the words in this song can be found in the Bible. SD. Hey, Ghana is you too. Yazi. My men called. I mean, men can message me and so ho. We also was it? Oh, what I Akosuya meba Akosuya Chelsea and also the other about oh Ampon. Now where from this we are sad. We lost Hilu. Don't start with this, please. And we say a great Ampon all the way. We also Poda and so dia or the and so Abba and no. And we also was Kofi Yesu. Was it no one paid attention to it when it was released? But gets free promo. So, Ghana, dear. And I will also was it Abna Ajefo. Okay, Abna Jefo. Hey, okay. Prophecy has come to pass. Abna Jefo also the now or the Abano. And Kwabena Bataza and so the other about so won't you come back to your village anymore? Over I'm over. So this is new or old Ghana. We at the part intude at the point or the Abba and so I don't know. We also a year sister Mabel and so the or the Abba was say please go check those who has used the song. You see it been long time since he released them. Okay, maybe also the or the Abba and so I don't know. Anna we also was it Abdul Latif, so was it MPP for one and Ghana? Yeah, okay. My mom says, but me knew so everyone member was in fact
Monday bonds, we are blessed. Okay. Was it if I had had not heard this song week ago, I would have concluded. Okay. Also, yeah, or the buy, and so I don't know. My man can last was a prophecy song you, Mate. My man fancy I see now. Okay. We Miss V was it Ampon is indeed great. Miss V is doing about the or hene nana yabuama was it hey great Ampon in see was it in see a year nasi why we are mourning. Rest in peace, could you? Okay. Okay. I don't hear no. It's a basic you can get constituency by constituency. I said, yeah, Professor Mess Diano. Message be so about Diana. Obisu Jabasi or was it daddylumba legacy, daddylumba legacy, Ghanaians. Okay, grandpa. Okay, Anna, so I say, good afternoon, A1. Is your boy said thought he may be gone, but his legacy live on through the okay. Just almost according so edia nyema wo yede de ebekoso awo ahase na say message baby dodo na say message ya ebaye na making cancel ede amammo no shobre no obo say 31 minutes past 12 and age 2 hey adai en ko da bi o e ba so bi enye sa 35 minutes past 2 35 minutes past 2 and the ever course message baba ni A1 she said message is okay kind ninya kasafa yura Charles Kojo Foshu dodo na ata fe no daddylumba papa no ade a wabe no o ma we mu no dachi ana minu mienu ye beka ho asem efi se wo hwa anwumtofo kra nam papa we so a o ma ba o ma we mu no eno kra da sonko wo hwe ona watete wo mo de wo mo ba Ghana nwumu a utim se obi a wo hwe wo mu nyina brabo a obi a da sonko obi a nye beja obi a da din so sa abrabo ni bi na ye panyi a ye besua na ye sua no enti daddylumba de kwabna wa baby okay na bema baby wa baby na eya mame lumba nyom ankonoma ena no be sore so ankonoma me de me krama ba for you me ye ne betimi bia ebre no so a na me ko wana ja edi kwabna ye koy asi ampon yo yampon e fa wo kwan ba wo kwan ba number do na woka Lawrence lekofo asan onzo ona omu wayi entawa kakabati wona bo show amoye de mu di asa e ma Anigyie Fie e ba Ghana what is it because no mu problem no ma solve wa ne mpefo solve wa ne nyi but number show ena e ma amoye de e kabo what is it the number there woka so kana say be bra who ntimi kan bi because Prince Charles no eso penenyo out Obama a American former president also tie no what you say it's number there o ka so can send it and na number kra no Ghana and kra be bra awo mo kra be play no kra and the number for me because of aso bo na okọ a night club mo bo number nyom ni ade no ya chikala di na so when they make an no and kra be ba ya wo mu e ko na ayi number no crack because Lumba no wo pe mi tena wuti ana wo so bi betwam kra na ya wuti me frɛ na Lumba no kra ma ya enkra be brave ma me me phone you know me line me mfa to dwa
na also obetimi afredi abaso na before then no me ba cho men France normally 0594212823 mame ni dwamra this year 0594212823 the number obetimi afredi abaso me ba cho me ko obi ba jeki papa and rest up sisi hye kodekodi di say lunch na duru kodidi what I say 12 na ba pa ho anti kodekodi say sefufu na opa abete na opa banku na opa local food ni na bi wo ye bi na ede pa e kama na aduane de no ko ne kase enzi say awie yi wobedi di nko a wodo ne be kire mu budget keep up and rest up na wa kodidi bibia e kama continental nso obi wo ho obi ba special jollof rice ene wo bi ba a special fried rice enso e wo ho ye ka aduane